Tricalur di tornare da capitale torna a Vignale. Nathalie. Un altre? Non. Aide à Guy? Bah faites la yendre, et plus calme, je peux maîtriser la bête, y a pas de souci. Merci Nathalie. Ringraziave e che paese siete di là? Voilà. Ah, e che conosco tutta la Ma lì, per piacere, dove la sei? contattuita, No, allora bene, cosa Eh. faccio qui? Allora, le lettere si cascata benissimo. sta a fare? Te? E beh, una cliente qui ha sversato tutti i suoi lacrime, quand tu mets toutes ses affaires. Alors les lettres, cosa si passe, perché sei giunta? Di via, Le quando lettere. vengo io? Beh, il y a des lettres, non c'è più niente, Nathalie mi faccio inonda. Aspetta, in piena di centaine. Detta un po' qui, Iscia. Torne! Nataline! Alors va te domandare Nataline di più di ragnami. Ieri t'as une cliente. Non, surbooké. Dites comme ça que je suis surbooké. Mais, allez. Ma ci sono qua, allora lascia stare un telefonino, Alors, allez, les lettres, mi piace perché qui c'è stata appena. tu mica vanta tutti sti... Mais l'hygiène, non, non, mica possibile che aspetta una cagastizza. È occupato, t'ha detto, oh là là, lasciatelo stare, allez, avanti con le letta. Non, ma aspettate, chi mi crede tutto in casa vostra? No, ma hai giù pigliato appuntamenti, no? No, ma le lettere, appuntamenti giusto appunto, sei un mescagno, sei un tuo psicologo, un tuo amico, tuo cucino. Bon, vabbè. Così non saremo più dilaniati. Boh, Alors, le lettere, spiegami a cosa si passe, ça te souspres, che tu non. Nathalie, je suis calme. Bien sûr, Nathalie, va te demander pour l'ultima volta ad una cliente. D'accord? c'è una clienta! Et intesa? E poi d'Italia. E una cliente d'Italia. Vabbè, allez, basta. Ecco, e cos'è che tu ci volevi Mais, fare? à mi braesse, passe pas de boulettes. Alors, les lettres, je t'écoute, ma petite. Cosa si Giancame. passe? Asa un preto! Ah. Si uego! Ah, ma La giuda cacciello! no, ma le lettere ti spiegati che cosa? Prima che tu cacissi lo ciao preti, ci vuole che tu di no, t'as frini sa peine, c'est trop ad arrêter ça y est, Giancame. Ma les lettres. Continuai a sognare la notte. Di chi? E un preto! Ma sono di lo prete, ma aspetta, e o prete, non si può mica m'arrêter al cotego. T'hai promis ça Ortuleone, quantunque. No. Le lettere, scusami una seconde. Nathalie. Non, léger. Une pokeball, oui. Mais bien sûr, c'est gentil, Nathalie. Bien sûr. Mais prenez-en une, oui. On la mangera en tête à tête. E per me non c'è nulla? Bon, à tout à l'heure. Merci beaucoup, en tout cas. No, di mes secrétaires, ça coupe di me pour ripasso di mezz'ora e d'altronde s'avvicina. Alors, les lettres. Allora ti Le curé. un preto. Sogno tutti montati e faccio che non dormo più dopo. Non dormo più! Ma le lettere, t'as du dito che si sogni che tu faccia sono sogni erotici. Ah, può mica dura così. Ma si può mica durare. Aspetta. Alors, les lettres, il y a deux solutions. Ou tu le fais la fête à ce petit curé. Excuse-moi, les lettres. Nathalie. Non, petit café, oui. Non, c'est trop. Non, pas de tarte au citron meringue, non. Non, la dernière fois, je ne l'ai pas digéré, non. Une petite salade de fruits. Jolie, tu plais à ma mère. Bon, excuse-moi. Nathalie, oui, merci, on fait comme ça, hein, très léger, merci, oui. Alors, les lettres. Le petit curé. Dans ce cas-là, on l'oublie. Il faut l'oublier, ce petit curé. Excusez les lettres. Nathalie. Ouais, un petit cinéma, ça peut pas faire de mal. J'aime bien la romance. Oui, je suis quelqu'un de romantique. Bien sûr. C'est clair. Nathalie. Ma Lélette! Non mais ça va pas, non! Ma Lélette! La gatto un po'! Ma fille! Non ma fille! Ma cosa so? Ma aspetta, ma c'est spiritate! Allez! On s'assoit ma petite cousine, on s'assoit! Ça va pas, auprès de tes cousines capate, non? Ma la stessa pour la secrétaire, così brava! Ma pago io, Ma paga, ti faccio un prezzo, tu? si paga quantunque. Da madama diciamo a tutti e due secondi. Mon fille de grissa così aiente!
Ma ça, si tu racales qui s'adapte, puis tu sarà au petit château, hein. Ah, veramente. Vedi come sono diventata cattiva. No, ma Liletta, Una aspetta, cosa. Aspetta, là. Non, mais Lilette, tu m'as picolé, ma petite. Qu'est-ce que c'est? Pucciuino. Lilette, non. Cioè, d'inonda, che ti Non, salita. tu as mica di nudo, mais tu as Zaraboc alors, hein, No. pas qui cuit alors. Di- La vinaccia e sa Chi puzza. frequento a Orto Leon mi sono commessa a bie. Ma non, ma par qui? Ma t'as dû dire, c'est tout un burn-out. Sono mica felice. Alors tu sei mis habillé, continue da magna, fumi, ma che poi va, c'est une traccia di tombati, Maléliette. Fa ginunda. Allez, Maléliette, on va se reprendre, hein. Ouais. On va attaquer une petite thérapie. Ouais. Je pense qu'une petite thérapie de groupe ti va riapprendre. Una cura, no? Una cura. Mi posso mica dare un trattamento per piacere, un piccolo trattamento per calmare, ma appena, anche vedi c'è fatto tutto il paese. Ma non, ma vilainette, c'est pas nous. Allez, un petit traitement, bien sûr. Alors, Pentugui, tu metteras deux petits Xanax. E rimborsato manco. Ma sicuro, tu n'y vas mica. Due, Un petit Exomil, una matine et una zera. piombo, Dopo due Xanax, un Exomil. basterà, no? Non, une petite bouteille de vodka. Ah, io vodka Ça mi passe mieux piace. comme ça. Vodka mi piace, Vodka. puoi mettere. Sigur. Puoi mettere. Et un petit séjour à Kiev. Hein? In ce moment, tu vas riapprendre. Que tout ciò che tu y passes. Non mi Et trattamento puis mi dopo, tu feras ton petit chose dans un petit monastère. Hein? Comme ça, tu Sì, t'appareras un peu du curé. Ehi, Allez, Addiador. allez, tu vas pro. Allez, Ciao. comme ça, tu travailleras un peu du curé. Ecco, e uso lo sicciotto. Ecco, la petite giornata. Un figlio. Nathalie, poulet tibet, les émisos. Un petit café, bien sûr. Je vous attends. Merci.